Nginibingelele nginamukele ngani zakwethu kuyona-ke i-channel. Uma umusha ngiyacela ungakhohlwa ukusubscribe kuyona-ke i-Chef The Soul News. Bafowethu lana nginiphathele-ke udaba oluthinta-ke udokotela-ke Nomsamasuku we-IEC oboshwe-ke wadedelwa-ke ngebheyili-ke ngenxa yecala-ke lenkohlakalo-ke asolwa-ke kulona-ke alenza-ke esasebenza-ke khona lapha e-Standard Bank. Lana-ke kuthiwa-ke ikhomishini-ke yezokhetho-ke i-IEC okuyi-Independent Electoral Commission isiqinisekise ukuboshwa-ke kukakhomishana-ke wayo-ke udokotela Nomsamasuku neminyaka-ke engu-62. Ithena-ke ukuboshwa kwakhe-ke akuhlangene-ke nesikhundla-ke nomsebenzi-ke awenzayo manje kwa-IEC, kodwa-ke uboshwe-ke wohwebe-ke wadedelwa-ke ngebheyili ka-R20,000 wamarandi-ke ngoLwesihlanu-ke. Uthweswe-ke icala-ke elimayelana-ke nezinsolo-ke zenkohlakalo. Le nkohlakalo-ke ngani zakwethu-ke imayelana-ke no-1.2 million-ke enkohlakalweni-ke ayenza-ke laphana-ke esasebenza khona-ke e-Standard Bank. But then bafethu-ke, if you have anything to say, please do comment on the section down below. Don't forget to subscribe and also like my videos. Danko.